نه من باید خلاصه آمدم که یک زن دیگه میگیرم. تو عوده یک کس برو یک همه سیر کردن میتونیم زن میگیرم. امید داریم که نه حالی ای در پیشه حالی خود بعد گپ میزنیم. خای تخمه خوردی؟ چه خوب ده؟ چی خوب ده؟ مزه است؟ تخم ده مزه چی؟ اگه فهمید که مزه هر چهار تخم یک بود. های بعد چی؟ بعد چی؟ همون زنها هم همین همون شکل ظاهریشون دیگه همون زن همش همون زن ده زنگیر کنی؟ برای من اینیش بچش انکو فهمیدی که هر کدامش مزه خودش داره. Салом алейкум. Ма Рафиқ полковник Саидов Саиджон. Ма 22 солаем Рафиқ полковник. Ана ҳам донишҷӯи курси сеюм ҳуқуқшиносиам. Медонед Рафиқ полковник. Ма 3 сол пеш бо як зани 44 сола оиладор шудам. باور میکنید با یک زن 44 ساله که و یک دختر 25 ساله داشت. پدرم هم خیلی بیزن بودن. همون دختر 25 ساله زنم رو گرفتند و اویلادار شدن و در نتیجه پدرم با من داماد شد و دختر خوندم باشد با من مونده. یک سال بعد زن من کودک تولد کرد. پسرچه دار شده. باور میکنید پسرچه دار شده. پسرچه دار شده. Рафиқ полковник писари ман ба падарам додар арӯз шуду, ба моидарам бошад додар ва ба ман бошад тағо. Бовар мекунед духтурҷон, тағо шуд. Тағо писари ман ба ман тағо шуд. Як сол баъди дигар моидарам ҳам яъне ки фарзанд таваллуд кард. Ман бошам ҳам соҳиби набира шудам, ҳам соҳиби додар ва инчунин ҳам соҳиби тағо. бовар мекунед писари ман писари ҳақиқии худо ба ман
баба тағошу таго. Кавалери, як муаммо аз сабаби он ки шавҳари модар касе ки бошад вай падар ҳисобида мешавад, ман аз ҳамсари худам бовар мекунед, ман падар шудам. ман бародари писарам ҳастам. ана ҳамин хел фикр карда агар бинем ман бобои худам шудам. бобои худам бовар мекунед командир, ина бовар накунед, нами ҳуҷҷатҳо тасдиқ мекунад ҳамин гапҳои мана. рафиқ полковник, ман мехоҳам ки ҳамин гуфтаҳои мара ба инобат гирену чораҳои заруриро андешида мара айни сафи қувваҳои мусаллаҳ озод кунед. охир мувофиқи қонун будани ҳам набираву ҳам писару ҳам падар ба сафи қувваҳои мусаллаҳ дар шахсияти як нафар қатъиян ман аст. рафиқ полковник. охирон маротиба кай аз доктор гузаштагӣ ҳасти шумо? Тақрибан 3 ҳафта пеш гузаштам. суруххона метавонӣ? метавонам кам. Куй аст суруххон? Расцветали яблони и груши, папили тумани над рекой. Тоҷики ухон. Тоҷики? Тоҷики ҳозир. Ман намерам очае. мара ҳамин занам гуфта буд ки тира дар ҳамун хизматам раҳ наметиҳам, ман бовараш накардам. Раҳмат,